Sijwayele sifuna imali yethu. Baba wena ukaselani ngoba ngiyasho ukuthi akekho. Wenzani? Ngicela Okay, ngiyamshaya. Why ba usifikile bathi awukho makukhona? Ngiphumile baba ugcina ngiphumile kuseni khona ngibuya. Imali sisi ngikhuluma iqiniso anginayo. Kwenzakala imistake. Njoba libele banginika lesinenkinga la endlini. Ngalibele ngiyisebenzisa ngisho ukuthi ngizoyicover. Anginayo. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got Jeff today, and that's exactly all about Joseph Bioscope Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to us on Joseph Bioscope today. So guys, today ke ngole se ke ba ausi ka mona batho ba holola ba bona ke tla ba fa fela sebaka so re bona ba ihlalosa ba bitso bona ke boma wa ba re ngoletse motho mo le kae Ngiyaphila njani sisi? nami ngikhona mayisisi bengisacela nje utshela amavuyo so Joseph Bioscope igama lakho nokuthi wawusibhalela Igama lami mina uNathi ngibhale kunomama besidlala naye istokfela manje masithi siyamfonela namhlanje ifone ayingeni and akasatholakala indawo and then istokfela sisiqale eJanuary manje izolo bekumele senze ilist akatholakala indawo. So mawuthi mama istokfela nisicale January nese already ligodisana lentsha thelele nasiholisana siloko sifaka imali kube uyo isaveyo then ngalesikhathi lesi ngoNovember senza amagrosa so izolo beseyenza ilist yokuthi sithenga inani mara still akasatholakala ephone akatholakala sisi. Nna ke batla utlwa le site la ska mayisisi ha tshore ne le draftile everything mo fatshe so se ke batla go seba gore le thailo mo founela na sizamile ukumfonela since slow simfonela sina 4 weeks to 5 weeks simfonela akatholakala ifoni off masiya sithola indoda yakhona hayi uthi akekho uye emakhaya so siyamangala ukuthi emakhaya kanjani urambe neimali zethu or kanjani. That's why sinfonele sicela uncedo la ku Joseph Bioscope sifuna imali zethu phela nathi sinabantwana. So le society nisicale nini kahle Sisiqale maqala uJanuary. January January yes. Yo nelintshabo kae if lisa mind ushare or nele contribute kae yena ise besikipha 1.5 because angithi sinabantwana abanye bathengela abantwana la igoli abanye bathengela abantwana emakhaya so besazi ukuthi vele so share kanjani yonke into yethu ibe right. So umuntu oyi1 each and every month to keep a 1.5. Yes wonke umuntu keep a 1.5. I say iningi lava sile mali. Too much mfana imali too much yo and yo. Batho ba ba ulule nna ke ibona ntho se ba ke nga retseng sona ha re tsamayeng batho ba ba ulule lo sheba gore ka mothola and if re sa mothola indota ke uzomkhipha ngithusise emakhaya uzomkhipha vele sifuna imali Mr. Jones can you please unini siyamfonela sesiphelelwa nama airtime for future abantu abadala ne bengicela nje ukuthi nithathe le strategy for future yabo imali ukuthi nidlala umshayelwane niye ebank niye ninonke enidibene ngaye kulo mali le nifike nibhalisa amagama wenu ibank izokwenzela lokho nisho ukuthi futhi kuyibank sizobe sifaka imali engaka every month lokho kuzonceda ukuthi ibank because angeke ukwazi uyoyithatha imali if omunye wenu engekho sibe kuumuntu esimthembayo yabona hayi into ngoba uyathembakala besimthemba wabona batho ba ba lotlenkile jo tseng tshoi1 ke a utlwa re belo motho le mthembang nna ibile na ke le judge mara re tsebeng chelete ke satan wabona when it comes to chelete mfana lovers imali yacabanisa because of sometimes ngingahlalisa imali kimi and ngifeel ukuthi manje senginenkinga bese ngicabanga ukuzosebenzisa la so njengoba lovers asho ukuthi hani lenze business account yalo nala ngodisa mabitso notlo ba sharp but then ngicela sijampe sisiye ngapha so that sizokwazi ukuyongena kwakhe yes ngomisa kahle siyafika now ya wona lo usho ukuthi mfana lo mama lo le mali bekangayise bank uyabheda lona mfana hayi athina uhlala la singena manje yes kokoda la singicela singakasini bantu abadala ngiyacela ngenhlonipho akaphume siyanicela ehlisa umoya phela bazothi so ehlisa umoya akaphume gogo uzozithulisa uthola ukuthi khona uzokhipha indoda yakhe mayiphume sifuna umfazi wakho kunjani baba nithe babani bamdlanga amandla balitho usengoya thank you batho babo mutho mululeka Bunjani kahle ngiyaphila angazi ukuthi uyabaza bo mama na ngokubabona nje la estradeni ngokubabona estradeni awazi ukuthi badlala isociety nomfazi wakho banokuhamba naye phela manje angidlali society la sala la kwakho
khona manje Besihleli silana kwakho masishaya istokfela. Ungasijwayeli sifuna imali yethu. hawu bosafola uphuza isigqolo zomele la Okay, ntate, re kopa what's king because of bona bo mama se balwana. And re ba tlwetsa mashata ka jaratao. Re kopa mama. Okay. Umama akekho bhuti. asikheli sifuna imali zethu ungasijwayeli nakusikhipha Baba wena ukaselani. Ngoba ngiyasho ukuthi akekho. Senzani? Ngifuna ukuthi ungene mfana. Ngicela ungene. Okay. Ngicela uJones noLavas bangene. Mr. Jones, move him please. Mchiftiseni. No, I'm so sorry. Yeah, Akekho. batho ba ba ule mo tloleng. Mayini nasena ngizala kwami nje. Niyafika. Istokfela la kwakho bawuhleli uthulile safe. Oh, batho ba ba ule emapilini. Ithi sibekene boLavas bayamthola na. Akangene. Umuntu omdala no. Uyabona ke? Yes, please. Imali zabantu. Imali manje ayinibizela abantu. Mama. Wena sesizanisa abantu. Yazi ukuthi ngithathile bengasifihla anginayo ngisayisebenzisa. Ngicela uphume ke ngithi awusifihle mama. Ngicela uphume. Okay, ningamshaya. So sorry. Witha akekho. Sister. Bathe awukho umuntu omdala. Why bawusifihlile bathe awukho makukhona. Bengiphumile wabugcina ngiphumile ekseni khona ngibuya. Njani umuntu omdala? Bengiphumile kancane babugcina ngibeyi ngizonika imali yenu ngiyazi usikidli. Tela ke ikuphi mayisisi. Okay batho ba ba bale menganyane. Motho molo akere bona. Re tlo lithusa kuba le afuleng mo. Andithi nani nifuna ama-answers so si nanku umuntu onama-answers. Thuleng baba. Ikuba re fe chelete. Imali sisi ngikhuluma iqiniso anginayo. Awunayo kanjani? Wenzakala imistake njoba libele banginika lesinenkinga la endlini ngalibele ngiyisebenzisa ngisho ukuthi ngizoyicover anginayo angizange ngisave. Ngicela ukukubuza something umuntu omdala. Ngoba benibhala ke batla botsa something. Nelingola kaofela bantse bantsadi 1.5 each and every month. Chelete ube uyibeka kuphi boyenzana ngayo njengoba uthi ayikho ngoba ilethiwe imali. Ikuphi? Ngikule ngizame ukulungisa ngayo la endlini. Wena abo mama bakhipha imali wena uya renovate. Kunemali benyimele ukuthi izophuma Eyiphi leyo leyo ayikakaphumi. Eyiphi leyo mali? Isendlele kunemali engiyimele ngiyangitshele bona ukuthi imali yami. No, udla imali yabo uyuba yabakoloni ukuthi imali yami. Ungaziphakamisela ivoice. Ungaziphakamisela ivoice sokulayita thina ungasiphapheni nale ndoda. Angiyangitshela ngoba ngibayenze. Sifisa umoya Ngizobanika imali yabo. Ngizobanika imali yabo. Sifuna khona manje bheka ni renovateile siyayifuna. singenaphi sidwadla va ufuna baba yenzeni shuthi wena nobaba nithu ngimigulukuthi that's why ufuna ukuthi mama nje you know it uyazi nawe uthi akekho bawufihla umfazi wakho ngoba bawazi ukuthi umfazi wakho udla imali zabantu baba ake sibe neqiniso please ake sibe neqiniso anyeke uzuhlala nomuntu bese ungazi ukuthi kwenzakalani Siyayifuna. Ngizobela nganike nendeni yokulwa la nifika nini? Ngizobela ngasanike le nto le. Ngiyasho ukuthi siyimele le mali le. wovala my sis hey sicela amaphepha la obhalele kuyo lapho ni draft imali yakho bawuyibeka kuphi udle yonke imali shuthi beba savela amahalo uyabona ukuthi ukusa lokho uyabona ukuthi ukusa nokungabi neqiniso udlala ngalabo mama banabantwana bafuna ukuthi bathengele abantwana impahla kuya kuma December no when uyayidla uya renovate that's so wrong umuntu omdala Ngizobanika imali yabo ngani? Uyabatelela phezulu kwalokho. Ubaba khona imali esoyithola ngizobanika ukuthi i-data nyami imigulukuthu lidikelela. Ariskele mwacha ke ba batla ka December. Batla ona nje hane re tla monana no mopatla. Batla ka December. No mopatla. Next time part ke no ke na kontu. Mr. Johnson le lavas bakeni batla usho. Ebali. Oh. Angifake endabeni kaMama ne. Maka bekathe imali ka December. Ayithi izophuma imali ka December. Yana ungenaphi wena imali zamantombazane? Imali kimi Nizobhatela le mali. Nikhupha nini le mali no2? Basayithola ngo December mina mangibuye emsebenzini. Why ungadlanga yona le yasemsebenzini I want like udla abo mama. Ngo December. Ngoba Why
phone yami. lento singeke sinwebe laba basijwayela amasimba bajwayela umama amasimba and abaphendula into wena uzogada lo muzi lo sihamba naye Sihamba naye. Yes. Hayibo manje mina ngiyakufa. Sihamba naye. Mr. Jones. Baba, umgulukuthi. Mr. Jones uhamba nathi. Uhamba nathi. Yeah. Tlolla bugulukuthi ntate. Re nka mosadi wa hao tlolla bugulukuthi. Siyahamba baba. Asambe. Wena siya nawe uzotshela amaphoyisa. Ake tsamaya ka mo tshwarisa. Tsamayang. Asambeni. Yeah, Munkeng. Hey guys, ngiyatshepa la bona re yes sis. Ntho e kopaneng le yona ke eng because of yo wa tseba ntho e tsalang mo sione. Ke mo re fihlile mama ba tshwentse ba ntsha di 1.5. Saletse ba ntsha di 1.5 o ja tšhelete tsa batho. So ntho go tlo etsang re le team re tsamaya le mama o lo tshwarisetswa ntho eo. O tla ba ntsha tšhelete ya batho. O tla ntsha di draft kaofela ho draftilwe ka ba ntho e entseng ke o sa ba jile tšhelete ba renovate ntlo. So le wena haebe o mo hae o mathateng a so o ska le ba lo re le di blue teng ene Jozi Pascope e tlo o thusa guys. I'll see you in the next episode. Yes baby.